Omujwekirwa mukuru w'ihanga wa district y'Isingiro Adanasima, omuhwezi we Christopher Aine, DPC Francis Riga, Diso n'abandi nibo bataho mu nshonga z'itaka rya Dayosiisi ya Mbarara eripita kibuuka rukwenda kutwara. Itaka erinringana hiika 36 nibyo bishayiganana na bina nishanga omumurika gwa kyera omugombora yabirere omu district y'Isingiro. Wabogwaine na tape measure nwabina commanding a tractor. Okurugerera hari Reverend Father Benedict Njunoha ori omuhanika w'itware itaka erirutwire ndukoresibwa Dayosiisi n'obukibuuka twire narwana rakacweka kahanshonda konka hati nayenda kuryega Rosariona rirutwire omurwanju nanago mushije wizera akaza muhero kuriya konka mwene omuntu kutambuka karga kuriya muhero akija kunoya aitube ntukoresa naho akajya tona hana kwanje ningire kintu eki tushemire kukiteka mwerisho ahita keri Dayosiisi birehereze kubyaraho hiika 25 za watermelon kandi ezo omuntu takamanyirwe haresire grade ya sharamu za proti enzu nkabanza nataho hejuru biza bagisenye takasimbere kuna amazire kusimba kuna binja kusimba rwo kubanza akarara hagura inzu satande on demand twasanga inzu rya hanze konka we continued nagamba na faza namya ntezo inyombe kiri y'abakozi tekigire tekero hati yesterday kundigire kunura ninyentendesimu mbe narga aha kidayasize ndukwiza kundu kutware ebiyetago ibindi gukora imiserege yenyuma nariba mu bulldozer hagati yo musere. Aba nabwe nibajuna n'umuhwezi wa RDC habwa district y'Isingiro Christopher Aine ahabo kwinegeza imihundano ubwa nyuma yo kutahora ikikwa hitakera habero mukaga byo kwezoku hakaragira kibuka ngo akore sitaka ryona nko kwa rukwenda ngwife yenguto yona kibuka gikorese ngwito tukorese uko ruguru yenguto nani nkusaba bwana osese dara hariya hati ebyagambiro byona twajya ngo tubikuza gukora ki tibya standing kwatagana nawe nindebo na title na buri kimwe naza kuverifyinga na feedinga buri omo wena with the truth ifaza ajyangu naenda truth prevailing manyana ngenda because they are show me abataka bakimanya investigation za febwe zinagwa tujya bawane report. Yes, RDC aragira umuhwezi wo kwesasiza Dayosiisi habwe nshobe yakozire otireho no kumuragira obutagaruka hitakeri. I'm even requesting you, Deputy RDC, that don't come back on this land. But I even assured them in the meeting. It is your directive. Directive you are koziraha niyo icyatenesize father. Konka father nani shabangu openly my deputy I was drawing that statement. Abantu bakimanya n'abakozi bari kujya bamanye ekiya birasigire yaragira cyargo. Bitakibuko birahisirwa hamwanya guti yarebuka bitomo batabano wabanagezaho kwate bishane nesumiye yakwatwa bwa nyuma yo kutunga kakumungu no mwa hababire bakwatira bafaze muhorizo bari yanyomwe bazyo. Ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.